بله حلبستا خوداپار گریدای حلبجاتنین ترکیه هر وها اگر بشتاری اتفاقات جمهور ده سرکان رمال بردف که خوداپار استانبول میوانی منه سلاو بوده که سرکان که سرکان هم دکارم ببیشن که پیش حلبجاتنان ممکنه سلاو جوارجی ایوار باش بله ایوار باش ممکنه پیش حلبجاتنان خوداپار دناف اتفاقات جمهور ده بچه حلبجاتنان لگور داخویانی سرکومار خویا دکه کو و هل بجارتن ددم که پیش و کرن لورا چارده گلانه تی گوتن کو هل بجارتن دوی تاریخی ده پیک به لورا هیچی بخوده ندیاره ام نکارم بیشن جسادی صد چارده گلانه و اف هل بجارتن بیکرن یا نه نها لسر وياكي ام نكارن جسدي صد قوتنكي بيشن لبس لسر هفبيمانيا هالبجارتني يا جمهوري اسكارن ويا بيشم وكي قواشي د برنامج خدا بيشيام دا وقت سرو كومار اردوغان بيشنياريا تبريبونا اتفاقي كي هفبيمانيا كي جبر هالبجارتني سروکمی گشتره گوت. لسرویه که هفدیتنک جی چه بو هر وکی وشی دگوت. لهف آس نهاتیه و انجام داینه کو اف هف پیمانی و بیک بیان نه. اول سرویه he جیگره سروکان دانستاندنه دکن، خبات ندکن. پشتی او خباته و بداوی ببه. هیا کو ام اتفاقك هالبجارتني هالبيمانية هالبجارتني بهفرة بكن يانا وديار ببا دماكو أفجي أنجام دا أمي ديار بكنكو أم بأخ بارتيرا يانجي باتفاقا جمهوري أمي بكبنا هالبجارتنا يان أمي بسري خو بكبنا هالبجارتنا أبي هنجي ديار ببا که سرکان نهال گورهن آگاه دارین ما وکی کردستان 24 هوداپار چند خالدانینه پیش آگ پارتیه کو آگ پارتی خود به پوزیتیف نزدیکی وان کلام بکه و دمی هوداپار دکاره اتفاق جمهور ده جیه بگره راستی آبی که چیه که کیسر بگا سریدان کانو بیا بیشن سر کمر اردوغان خواسته کو به هوداپاره را هپیمانیه که اتفاقه که هالبجارتني دينا وهر وكيدن تخوازكو پشتگیریاوی ام بکن وقت داپار لی پشتیگو اب پیشنیاری هات روجبامه ماجي بريا هفديتنا جيگري سروك هر دو آليان وجي ما خواستگو هنه خباتان بکن و بین پیشیامه گر او شرط مرجعو ام پی قائل بن و اویدن پی قائل بن ام لسرویه که قرار خو بدن هنگی ام دیار بکن که ام بهبر اتفاقی بکن اما دبکو ملحف جی نکر هنگی به چوا به هنگی دیسا چوا 2018 هذا موک هداپاری بسری خوام کتنه هلبجارتنا دا 81 باجار ترکی تویده بویرنگیش ام تبلیغ هلبجارتنا ببن که سرکانم دکارم بزانه بن او خالین کو هوداپار دخوازه اتفاقات جمهور جی بکه یعنی آگ پارتی جی بکه چی خاله؟ نه او نها دناوان پارتیا دا تین آخافتن دوان شاید از نکرم آگاهیین جور بجور پار و بکم لیس کارم بیاد بشم هر وکی گو سرو کمی گشتی جی دو تلویزیونه که دشی آخوی و گود اب پیواجویا هفدیتنه بر باش بونه ودچه حتی نها تپرسکری که ام بیجن اب ایش ناچه سری نها خویا ناکه لی حتی یک خال هیا که سرکان ما بخول گل که شاهزاده جی ما لگل که شاهزاده جی سکرتری گشتی هوداپاری ما هف پیون کر گلو ما فی زمانی زکماکی یک جوان خالای گو هوداپار ددینه سرمیزی کو آگ پارتی اتفاق جمهور باوی کی پوزیتیف لی تماشا بکن Vega am veya bejin
Vega AK Parti û van partiyê din tev jî hûn jî dizanin nêrîna wayê li siyasetê bi rêvebirina hikûmet û dewletê wek hev malûm e ne wek hevin. Di her mijaran de jî siyasetê wan jî hev cuda ne. Malûm e di kêşeya Kurd de jî ji bo mafê Kurda jî siyaseta me û gotinê me û daxwaziyê me hûn jî dizanin wek MHP nînin. û heta îro ne wek AK Partiyê jî nînin. Lewra AK Parti îro dibe kêşeya Kurd nemaye, problema Kurd û Kurdistanî nemaye, em dibêjin na. Hê kêşeya Kurd ciyê xwe de ye, heta Kurd ji aliyê nasnamaya xwe, ji aliyê zimanê xwe ve negîjin heqê xwe, kes nikare bê kêşeya Kurd ji holê rabûye yan jî heqê Kurdan nemaye got neyê dayîn. Em vêya rast nabînin. Lê em bi vî şeklî dibêjin vê pêvajoyê dinêrin. Herkes li ser siyaseta xwe karê gavnan bavêje. û ji bo dengdêrê xwe zêde bike, siyaseta xwe pêş bidixê. Lê em vêya dibêjin, em bikevne kîjan tifaqê jî, em ji gotinê xwe xwekêm nahêlin. Gotinê ku heta îro 10 sala me aniye ziman û em wan daxwaza li dewletê, li hikûmetê, li civakê dikin, dîsa jî em ê bêhne ziman. Derheqê mafê Kurdan de em gavên paş ve em navêjin. Lê em hêvî dikin ger me îttifaqek kir, hevpeymaniyek me danî ji bo hilbijartinê, em hêvî dikin ku ew kesê ku yekîtî jî bi me re danîn li ser kêşeya Kurd, li ser mesela Kurd û li ser mafê gelê Kurd, wek me bifikirin, wek me gava bavêjin, em tesîreke zêde li ser wan bikin, ev jî hêviya me ye. Kekê serkan niha li gor rapirsiyan jî. Yani wisa diyare ku Tifaka Cumhur deng windakirine bi taybetî li Bakurê Kurdistanê û di nav deng derên Kurd de jî. Gelo tifaqekî li gel Hûdapar dikare bibe alîkar ji Tifaka Cumhurê ku bikaribe zêdetir piştgirî ji deng derên Kurd werbigire? Rast e malûm e li taxên ku zêdetir Kurd lê dijîn Herêma Kurdistanê dengê me bilindtirin ji Anadolê bêhtir. Ji ber wê yekê wextê ku tifaqek çêbû, tevlî dengdêrê me dibe ku rayên dengdêrên hikûmetê, dengdêrên Tifaka Cumhurê zêde bibin, ev jî hêsanî ez karim bêjim, bê mumkin bibe rast e. Kekê serkan her wiha mijareke din ku kekê Zekeriya anî zimane bû ku gelo Hûdapar di tifaqekê de wê bi logoya xwe weke navê xwe beşdarî bike yan jî di lîsteyekê de bi hevû dûre li gel AK Partî beşdarî hilbijartinan bibe taybetî jî li Bakurê Kurdistanê? Niha ew ne diyar e. Ez nikarim ser vê mijarê bêjim wê Hûdapar li ser logoya xwe bi logoya xwe tevlî hilbijartine bibe dibin Tifaka Cumhurê yan wê di lîsteyên AK Partiyê de ciyê xwe bigire, ew hê ne diyar e. Ev mijar li ser tên axaftin, dema ku encam çêbû hate standin, em ê jî diyar bikin. Kekê serkan Ramanlı berdevkê Hûdapar Stenbolê gelmebûyî spas bû te.